Iako smo navikli na bahato ponašanje predsjednika Republike Srbije, bahate odgovore, izjave, manipulacije i laži i niko tome ne sme stati u kraj, moramo reći da smo navikli i da partija kojoj on pripada, SNS-u, isto tako se ponaša. Srpska napredna stranka i njeni članovi definitivno misle da su iznad zakona, da im niko ništa ne može i svi drugi da su im krivi. Oni su u pravu i samo oni su ti koji se drže za najbolje i najčasnije ljude. Predsjednik ih je tako predstavio i oni naravno se tako ponašaju. Svi drugi koji misle protiv njih ili koji blokiraju ulice, kao u ovom slučaju studenti i ljudi koji podržavaju studente, svi su za njih ustaše, loši ljudi i ne znam samo kako uopšte nekome padnu takve pogrebne reči na pamet da bi nekoga nazvao, prozvao ili bilo šta uradio. No sad, hajde da ostavimo to sa strane. Znamo kakvi su oni, ali izgleda oni su juče prešli malo lestvicu napred, pa se ponašaju prema ljudima koji održavaju javni red i mir i u saobraćaju i na ulici. Ponašaju se malo bahato i bezobrazno. Imamo prelepo jednu žensku koja je lepo sebe silikonski odradila i pokazala se da je ona jako dobar SNS aktivista i da ona sme sve. Čak sme i da policajce vređa, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ljude koji časno obavljaju svoj posao, da ih maltretira, da im kaže sve i svašta, a kada krene hapšenje, onda to svi osuđuju. Ovo je to, druže. Svi ste mogli da vidite njeno ponašanje. Sada budite iskreni i napišite mi dole vi vaš komentar. Da se vi tako ponašate prema policiji, da vas policija ne uhapsi, da li bi stvarno bilo to normalno? Realno rečeno, ja sam uvek neko ko kaže, ako ima nasilja, ako ima i bilo kakvog podsticaja nasilja, da treba krivično da se odgovara. Bilo to opozicija, pozicija, studenti, bilo ko, jer nasilje nije rešenje. Ali izgleda SNS kartel nema problema sa time. Oni nasilje vole, oni vole svakoga dana da prezentuju svoju snagu i vole da dokažu da su oni iznad zakona. A izgleda kada zakon im odgovori, pa kada moraju krivično da odgovaraju, onda se svi pobune. Nije u redu, vidite šta su blokaderi napravili, sada je i policija protiv nas. Nije policija protiv nikoga, oni samo rade svoj posao. Ali izgleda u ovoj državi, Srbiji, ne smeš da radiš svoj posao i kada institucije krenu da rade svoj posao za koji su plaćeni građanima, to je za koji su plaćeni od novaca ili ti od para građana Republike Srbije, onda je tu problem, jer definitivno ne smeš da radiš posao za ono za šta te građani plaćaju. Jer jednostavno ne smeš da hapsiš SNS kartel. Međutim, SNS kartel ne samo što je nasilan, bahat, bezobrazan, definitivno i dosta njih je manipulativno i lažovno. Naprimjer, neko ima nekoga predsjednika koji kaže da nije upotrebljen zvučni top, da je izvor najtačniji FSB, da su oni dali izveštaj, iako FSB se ograđuje od toga, kaže da to nije njihov izveštaj. Međutim, predsjednik kaže da to jeste njihov izveštaj, ali igrom slučaja je poslala Evropska komisija, iako ja nisam toliko za tu Evropu da se razumemo, poslali su ljude koji su istražili celu situaciju i Evropska unija, tačnije Savet Evropske unije je utvrdio da je ipak korišten zvučni top i traže sada odgovornoga krivca da se nađe kako bi krivično odgovarao za ono što je uradio 15. marta. Aha, tu smo. Predsjedniče, mislim da bi trebali da odete malo do Evropske unije, da malo popričate sa njima i da im kažete lažete. Jer vi ste ipak poznati kao Aca Istina i mislim da će vas razumeti, da im kažete lažete.
vi sve što radite, radite protiv Srbije, lažete. Oni prete da će zaustaviti svaku subvenciju koju daju trenutno Srbiji i prete da će zavrnuti slavine za Expo i za sve ostalo ukoliko se krivac uskoro ne bude našao. Tako da se Srbija nalazi pod velikim izazovom. Međutim, juče je predsjednik u svom obraćanju naciji po ko zna koji put za ovu godinu, jedno 185. put, iako nije prošlo definitivno ni pola godine, uspjeli smo da čujemo sve od predsjednika što smo trebali da čujemo. Juče su inače bili studenti krivi, zato što se desilo ono u Novome Sadu, iako nije spomenuo kako su policajci brutalno pretukli upravo studente i da su im naneli teške telesne povrede, a danas je uhapšen načelnik policije u Novome Sadu zato što je davao novac, narukvice, satove i mnogo toga upravo drugima i kažu iz SNS kartela da je to greška, jer nemoguće da načelnik policije je neko ko se bavio mitom. Zamislite, nemoguće je. E pa sada ista ta policija i isti ti koji su primali mito bili su protiv studenta i tukli studente. Predsjednik kaže da to nije istina, već da su studenti uništili Srbiju zato što su zaustavili dolazak turista, zaustavili su napredovanje Srbije i njegova Srbija se nalazi u ozbiljnom problemu. Kaže da grade puteve, grade koridore, grade sve što mogu. Kao da će građani Republike Srbije da budu aci Ave Cezaru zahvalni do kraja života zato što imaju puteve koji niti su po standardima, niti su kvalitetni, ali su bitno izgrađeni. Dok narod gladuje i nema šta da jede, mi gradimo puteve i još više državu zadužujemo. I onda kažu, to tako funkcioniše, morat ćemo da pamtimo bar nekoga po nečemu. Pamtit ćemo ovu vlast po laži, manipulaciji, korupciji i po putevima koji se, nažalost, ili brzo odrune ili bukvalno odnese ih voda kao mostove što su radili i mnogo toga još. Definitivno ova vlast je sve, samo nije ono što se zove napredak Srbije. Ali da budem iskren, ne brinem se ja mnogo za to. Mene više brine trenutno šta pripremaju unutar SNS kartela i kako misle da smire ovu situaciju u Srbiji. Jer sam dobio neke informacije da se SNS kartel sprema za ozbiljne obračune sa studentima i da se spremaju ozbiljne stvari kako bi ugasili proteste. Da se spremaju na sve načine, da zaustave studente, također i narod koji podržava studente, da jednostavno idu ka tome da ugase sve ovo. Da dokažu kako je sve bilo nelegitimno, kako su studenti u stvari neko ko pokreće samo nasilje, probleme u Srbiji i da zbog toga morat će da reaguju organi reda i mira. Interesantno je da su najavili od 16. maja do 18. maja isto onaj cirkus koji se desi u Beogradu, sada se seli za Niš. Dobro je rekao jednom Boško Obradović kada je pričao o svemu i rekao je: vi ste stvorili bukvalno cirkus i idete po Srbiji gde definitivno karavan koji vodite SNS kartela se prezentuje svakome gradu. Istina je stvarno takva, da stvarno su napravili karavan, stvarno imaju cirkus koji vode sa sobom, koji plaćaju, koji ucenjuju, kako bi pokazali ljudima pravu snagu i pravu slogu Srbije. Međutim, ta sloga Srbije je takva da im se unutar SNS-a sve raspada, da im ljudi pokazuju svoju neposlušnost, da više jednostavno ne mogu njihovi niti odbori u mesnim zajednicama, u opštinama, u bilo kakvim delovima gradova ne mogu da opstanu, gde svi bukvalno su protiv njih i gde sve veći i veći pritisak je na SNS. To vidi i predsjednik, zato je valjda kupio Falcon X6 da može da zbriše kada dođe vreme, iako on tvrdi da nigde ne beži, da nije Asad i da neće nigde pobeći jer on je tu neko ko će biti na samom prvom stepeniku otadžbine i da će čuvati na pragu otadžbine sve ono što se dešava u Srbiji. Mislim da će ti isti koji se busaju u grudi i govore kako će braniti ovu zemlju, isti ti će pobeći glavom bez obzira. Isto tako su radili i kada je gubljena Kosovo i Metohija, kada se desilo ono što se desilo gde je agresor uništio srpsku pokrajinu i gde su ti isti gledali pa i na kraju pozvali na svoj miting i sedeli s njima i bili im savjetnici, kao na primjer naš predsjednik Aleksandar Vučić.
Toliko o tome koliko stvari oni vole Srbiju, koliko brane Srbiju i koliko ih uopšte ne zanima privatni interes. Jer Srbiju kao Srbiju pretvorili su u svoju sopstvenu privatnu firmu koja im pravi dobre pare. Hvala svima još jednom koji ste pogledali moj videoklip, hvala svima vama koji me podržavate, hvala svima vama koji ste uz mene. Obavezno mi ostavite vaš komentar šta im mislite o ovim temama koje sam obradio, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, vama je to sekund, meni podrška znači mnogo, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!